senge njo mwagete chikura chons lakini abantu muko iriyataga ya moso gete mujua kakura tari maigo lakini gono gochimotwe manye ekura yao ne rama gendrawo to wana ine musiengima chiwodi 45. I'm so happy umheshimiwa Onkoba mheshimiwa Onkoba otebiriwe ko monyene umwako ibuna twakora na rosi ipara kilomita 17 abantu bale ngao gasteyo tugamba tebe abantu bame twarosi lyo mwako yomo kilomita chepara 200 kilometers twarosi ibirasi vya isini 128 ekerotu ajitobe isukanyora ibrosi 81 ese miaka 10 manye miaka 10 warosi ibirasi 81 lakini umwako yomo twarosi 128 ntolega asi kuko imura abantu badenga indombia bikorekanete para njiraro sigu isi ni manyete para rondaros tigabono mbate e para rondaros isi die lindaros tindaros se chinda chabantu bali abayibi nabara ibali bande babanya kuga mbali ndararos e para nda yabayibi tindiko chikorosi tindikorosi bono tindikorosi mambi ose mambi ende chipara tikatorosi abantu baito bayete mo wanje boibo ere nachaga nacha epare yere 5 kilometers 5 kilometers yonse pi nkorosi were koru umupaka rogoro mpaka ngumbu aralia bochengo the contractor, wherever you are, the contractor. Huyu mungwana yuko hapo. Contractor yuko hapo. Bwana contractor, I want to plead with you again. Abantu wami into Montegerevia. Epare ge korosiwa. Ba mo kwa na maigai. Abangi na bali. Montegereve. Contractor, nataka ni kuombe kwa hisani kuu kwamba barabara hii unapoitengeneza tengeneza barabara ambayo hatuwezi tena tengeneza kwa miaka 3 ijayo ama 5. Barabara hii tumeweka culvert. Ni culvert ngapi zimewekwa? 6. Kwa hivyo hakuna mahali maji itasimama kwa barabara. Na nyinyi wananchi watukufu, nataka niwaombe mtu yoyote analima karibu na barabara usiweke mchanga kwa drainage. Chief nimekuona hapa. Tafadhali, hii maendeleo ni pesa ya wananchi, utatusaidia. Barabara ikitengenezwa hakikisha hakuna watu wanalima wanaleta mchanga kwa barabara ama wanatengeneza barabara kuelekea kwao wanafunga drainage. Tafadhali, tutapea wewe mheshimiwa MC atakuwa anatembea anaangalia. Na mimi unajua ni rafiki yangu. Naomba tafadhali barabara ikitengenezwa miaka ingine 3 tusitengeneze hii barabara. Hiyo ndio maombi yangu. Kitu ya pili, bwana contractor, ile mara mutaweka kwa hii barabara, tafadhali usiweke matope kwa barabara. Usiweke matope, usiweke kibuse, usiweke mundo kwa barabara. Uweke maram ambayo ni kama lami tu. Afadhali tuongee mambo ya kuongeza hata kama ni pesa, lakini barabara zitengenezwe. Especially, wacha niwaambia, hapa ni nyumbani na lazima ionyeshe mfano mzuri kote ile kazi itafanyika. Kwa hivyo contractor, wewe umeanza hapa, huyu contractor anaanza hapa mpaka seito mtu mahali. Kwenye walambwate, ki contractor 4.
ngakana ekera abande banko gende roche baruse bundo babe kapara abande bande baleteke busa babe karalia ena kane tibone mbwate ti contractor kianda ase ti consequence kianda igo oyega asiao kora kuruga mpaka chache mate enere constituency NNP eba denga o ti contractor loko mbayo oyo konyora nero lego senji na ile ya ongwaye lakini ngo kora alengi gas lakini ngo kora mbu alengo ya kidogo Jeremiah kera ngwange mukora kolega asingia mo wanje bayo oyene contractor local contractor owo kolegas abantu bani ntenda mwamu yabwatira abantu mwanyegure egasi yabo no kora amasimba kaba kubokana muka ibaho kwana ida batenga simba taragacha para yenda yetesenge njonko nitoramaru toetire palejo simba o taragacha ICD classrooms kanga noto kunywere ebusa ekas ICD ge korosiwa abana bakole basombe abantu bami ntonko lengo tebaiga ndete nkolengo tebaiga inwe bobas eto buate chikura 1100 na bono iga intagete mwanze ko register nalika aturasi no enkenye ngima to register abantu batara buate ibitambulisho chief no wali chief gaki no ane kroga ni bigentu geke to basi kuboli bana ayenchombo oyo kosa na merega iko bono kulero chief gao ko wale yendo mudea ya yenda Simba kwa hiyo bo wanja boyo ai chief njenindere dikaki ngera abantu bete tamblisho na ndiki kwa ina ile tamblisho gwate kura mo wanja boyo chief ndio wana bwana batigire chief na assistant chief batigire busaba na ndiko nyongo muri busaba ngura saba wale ya bantu bakane ya abande balimu wete na mamu sayo na chief ngo sabana ono chief na wa mintoga koruguru mpaka mat umatinya chekike akorolire ubasi ekubwata likuba osa na vereo igo mutagete twansega igatokolegansi igendo ya kabiri wansira tariki 27 mpaka karibu tarehe 10 mwaka wote nkoenda na tolekero mochi na the chief na omukale nkoenda na tolekero mochi tegerera nkoenda na tolekero mochi chimeti sato chechiumbu isato kero mochi nechineti echi gaki chibere nyumba tubasa kurusyo chikorose lege teacher ekiera eneti nebwate egento gitanyari kurubeka igokoko moche ngokubeka mugondo emburetwe ebintu bire birosose chinyene mo basa kubeka net mugondo eneti ne chumbu toiwana ine ayendebere musbatu uri kuboyosi ayikaruira ine kumongro oyo mugo yaya yagwate tuki mugwato oyo oyo ndole moti yae moteri agenda yetra agenda ara soko ere anda ta idgote ere ngano busiate gerre wachire gono iga no busio kumoi ita idgote gerre para mugata gatiro sene obusi ekero ni muta eto obusi ndiga nente ebyo contract engechiresa mbaye para mugane bona aibono okubulia mangane obusi ndori gokoa para na beko beroge ende chiro ogoro obusi obu talibo ibe nateba aho Simba n'umubasi n'umushomoke nka Nairobi arwete takonyara
Akionye na bongerere jaba ngaka wali wa minto bonsi nkababeke kone ya muno wabatumugete. Ane akino muisi. Abantu baminto mu wanja muleka abayibi. Tigamba pe ngokolera abantu abe bayinkorosi okonyole kwaye korunga Simba nyacheki nande yende korukinya cheki Simba kuko chikonyeli kole tiki kinje lakini mbaka ni bone ibina ibagane tinkole amaliogo yanya gitani na alenge koru mpaka ke na service na rura maliogo weta kumba maliogo ya wike nyaktali na nda soka agenda chikoniwa lakini abate biringa ki goika omutinyo kabere eliogo buna lyasoka kuri nyaktali omuntu rualigwe etoko make sure natwanyole omuntu oyo twaranga elioga ete ndi bibi byaganei bose neri ngao igo boibi boro bwa malioga akolek aende bosongo enaika bosongo nganyole nyaktali ya KTRH igo sangere milioni 47 emetinye 3 nkarusi omuntu olenge sinyo kunya chekiga nkamurusyo nkabeka omusiyo mungao mungwano inabeka go sangere milioni 180 emetinye 3 enkoboli ngaki 140 milioni 140 changochi noche enkwa gacha kinyombara lia watu wa KMC bosi wameni naye ayo mwako lazima nko esawadi mwako kinti yako watu mundu lyo ko ibama lyo ndia mono mwaka naro kwa na lenga o kenyoleke ngibwati Monte County ayo mwako uli ngobe ya badenga mundu teyoga kambuni na ali yako ogo tinara yakuru ogo Arati ga ay pasta ogo tinara yakuru ogo aya tigado iwane mono tigado iwane count vinere na kitenka nyora etuwe ay pasta tegero etu abwende ko 35% asoko likaba manya etole 63% pesa kanga bono besa no nikia paranji politiki ikiyo ekera abantu bali kremali abande neji driver kitanya ko endigala nanje timbu ati ngurunko babuta immediately rasme process yeboro ega manyanga chiga azitwate je 62 tubwata chi driver chire 200 ustii nega ali yeme bwate chi driver isana na butukole nde tutaga endigala na ibagochi chi secretary obisiemo okonyole bwate chi secretary komeibere bono kuminga nchieke kegendere lakini ekero dogoja ko ili Chris kibes ntolika abantu kere kenyoro at least kenyoro umuntu okore hinda ejo promise bono iga ekyegera umuchando monenga eweji biyeri gormono egento byoka abali by CD barabuna ba confirm it weka January once basere permanent and pensionable nanda abantu turabasa kolika onye to wanza kolika n'abanyagitali senye njiti nyagitali chete chinasi abuna turabasa kolika igo abantu baminto sukamagega abana nchi hospital skemagega abana basoka kurwa tuskemagega mbate kibarenga binamba yibe maega gaiga emirango yonse ninje koigora motu gaiga ukobata umurango makoyoka lazima amanye ngogo segarime ningogoika mo wanje boyo toko nywa no mwebi twasiye kabire kire gati twamugwatirana naanzire kumureka mo wanje amureke ndiye mono nyasaya bene intagete
epale ombongi sokoro obiri anko yane emete yo eruoro immediately achari ekirakta mnage ko iyeli ya goika onde bwenso ole para mo wanja moyo você totige senge joba ay anko tegerera emete erusu kupara no shortcut sokoro nara ayal ombong emete yonsi goika paka mate epale maite pale netwa ngo chiranya cheki liko lile ngo chiranya cheki bona eye karenja alengengi yake umheshimiwa will open nywete pale uonjo kana naiga naende joso kilani no ene liga ali uche skuru nembe limanya sigani njendole weso muntu ya tararuga iga e contractor kajere ayo Jeremiah iga maate sinkamenye iga nonke ate bono noja ali setu ndwali akanjiranga leka kwenda gaika school yaonjukana na mwene acha liyo buli muweito na bubole iga obuli muvuga iga ikomono yentongo sabange ngeki kikwa kole ochonga kiroro mbe kamara mo wanja bayo kiale nge budget ime lakini lazima amongoli ankonyera mongoli kiboso muni mukembe kama muta mo wanja bayo yendo ya kabire epale ge korosu gakio ndibwenso igete para tobese kubeke chinsiaga asama chawete ntagete pale tokonyerosi nande se myakende tatwene ntorikonyerosi abantu bagwete ekirekta kitachebuya abantu bayitire mo wanja boyo igento kya gatatu bali mo konyora nge kirekta gyetire kyarusiri so wetera kwanza nande kubeka amarabwetera uchibugo chief nindirede mutinyo so yomo ondo bwate enjire wasobwoya aligiyemete abeke egende uchiboya lakini tabasa ko tubagende keke kera chibesa ne chinkon noja ko chikonyora chitokonyora tokorosirie pa no ene yelan ga kionde bwensi onye tubeke iri ikoli doranga kiokoros tubasa ko tuba ekwerende amaka drainage ekiaere rami nere very expensive very expensive manyange pare tiarenge gweteka mumanyete bono gakina ende motigesa leke gaki kukuruga gwaikagaiga roseri amacha asagweta epare go senemenye mo wancha boygo edo kyo mwelio kerenka ntaetemba saba mwaigura abantu bakundama sababa bakundamira tiyo obaboli ngaho Simba tarakora gasi umheshimiwa otebire karibu kilomita 13 chepara ntu abeka ili tu asobisi umheshimiwa ngoba kilomita 17 nya cheki bono we are doing close to 40 kilometers in every ward kere ward karibu kilomita 40 omochando babwate ntanya gokora badenga Simba tarakora gasi tarali mapara nimanyete palero ntarali eparantarali mane ase chinde chiabo ime naende tinikonyere malero tinikonyere mamambia mose gochimotu mose moda itenginde mechi pare chinde chiabo ime Simba chibesa cherane ochinero besa tiyo erane ochinairobi chibesa bakaite chirane echita bakaite chirane ochinde chiabo ime manye para nchirororo nabone badenge parane rekor kusimba dio ntweka mwanya kolwe pale batagitenga kane na tebire tini waka na mbeo ikikero kyo na bukirigo twasobi tukanyora chi ECD ebirasi bya ECD birosiri byange 81 SM ya kaikom 81 classrooms etwaro siri omwaka oyomo ebirasi 128 na mambo bado
mambo bado. Lazima wamanya, lakini naenda abantu wamintu muagete kura lakini abantu bali batagete kura lakini bone senge njongorora muri ubuye bw'uburayi ndagete bana bande bose abaswati bali mwanyu mu bwango goche kenyoro mwezi chief gake nakuwana na chief onyacheke mo basosa bagendo geke bono nyo mugotaka gendo geke inu ngakiresi nabongo to abantu bana chief yendo bongo nkonya muntu ndi wensi ikire myako gwente kubate kitambulisho abwate nandi kikuwa bwate kitambulisho bwate kura wachi mutu gaiga onye tubwate kitambulisho tubwate kura tuligo isaranza mukutano wetu emyaka nene tigarete ngo isaranza nde kenyoro paka tumanye kiro muntu na kiro muntu ngakya wake kura ge biashara birigayo weka nga tosere nayo muntu mutanganya ndirigo gochi gogosera onye tubwate kitambulisho ne kura kosi na berego igo inyeresa ba especially nkaga lazima kiro muntu akikura egendo kyo mwelio erusei kuanzia tarehe 27 mpaka karibu tarehe 15 Januari mkoena nande kiromochi chineti sato chia chiumbu kinkoena na chineti chichifu echinoji ngobara chile chonsi piororo ntagetemba te muntu to buguliye neti oire mubondo asegeticha esenge neti nebwate lyogo nelyogo lindiko so ese chinyeni nando machiyo chikoruga eliro siri asogotanga chiumbu tafadhali to basa koirobo rweri naende mugondo tiga enete kolegasi yaye tuiwana ine muliko abantu babigete chineti ebitiki ebintebyo totige iko kromo chinkonyorole chineti satu egento kende ntwaena nete chimilioni satu che basari around yena ate veterans chike chimilioni sana chimilioni echisano eyemo n'abana bako genda vocational training center akabere n'abana bako enda form 1 n'aba bande chimilioni satu egentongo saba takyonye kuinyale take otige bali batavuga ati pi bapla chief monkonye mumanyita abantu ngaki noande kanisa ninchenye sabe lakini imanyite abantu nabakong bantomba maiso omuntu nomo la tomubeka tomubandole takubanduka lakini nunca gaiga banduka gaki gato konye bali batanya gukonyeka muwanja moyo omwelio aliyo ntweka nyuwete mubate kibesa yani amaisha aramaya aya abasacha leni bijuli nona bangana na bawake bijuli aya ninde no mugoko ngana achirenka bali mutamanyeti lima yatabaswati bali mwanyo mubwango weje kenyora iga aiga nona akinira anona engo chiroche emanganse osekere mbrere twagenda galia yetuno aligetare bana onchite skuru aralia ige naga ekanisa nona enko ndalio ntwekaga yes iga ninka nyumbani ndate wakiro mheshimiwa Machuki ne chairman ya agriculture mheshimiwa Mbiamono naende no muntu ya mumonjete kabisa ono muntu lendete serikali yane buya kabisa amina
aiga omweshimiwa amurabe toma mwaka naro kurkogo bwate tingansa talibo mwako ino wale momonku aneli mwako oga ndiye mono aiga ni manyetebia echa no to ango pimetu ndbali elia ono gaiga ninga omaite mono timbu ati bintu bingeria kinaro mwaka kinaro angorogeti omote ogotwa waisiberia uruli uro ngajokoro como Mosaligo talio mosabisabi Mosaligo omwako iyo nangorogeti ngejima enkoro sesabunikane ntaete nkwane bintu ibere itangani epale koigurero bante benge koigorwa ese omwako yo muya tumaye kubeka mara lakini bono indagitendo ikiarate koigorwa tuwego ndagite torogo se county ntonyore no ene chitipa cheito tonyore montato konye mara tobeke mo wancha boy kiara mono akinga kinda igole para nyetige igo no emwete ntonyetika lendebe ngongi mwisho majuku igo what I'm directing kange waziri yani chief officer and waziri will get the county tippers a grade ankero ororo erora nero ororo we will get some fuel we make sure epale ne koigorwa ebe kwe maram etachubuya mo wanja boyo igo we have to arrange this evening wakifungua kimaliza tuanze kubeke kwereni abantu amintu ngento ya kabere ni manyete pale yebya wo majo se matega no epale